Episode 3 season 7 isencane lengane iqala ngoThando ecela oma bakhe emzini kaDlamuka ukuthi bamphelezele ukuthi ayobona izangoma ezibizwa kuthiwa amawele zizomhlolela ukuthi kahle kahle ilele kephi inkinga emshadweni wakhe, isimo samawakhe nangesimo sasekhaya kaDlamuka. Ingane ikhathazekile bafethu. Ayi ima ifika-ke laphayana-ke afike-ke amawele bawafice lapha izangoma. Izangoma lezi ey'ntathu, they are triplets, bamawele bonke. Right, bafike nabo mama bahlale-ke emacansini. Izangoma ziyaqala-ke zibike-ke ngoba ziyachaza ukuthi zizobe zikhuluma ngey'gaba. Shuthi khona uzokhuluma, kube khona uzokhuluma, kube khona uzokhuluma. Kodwa kumele balalele ngoba yonke bakhuluma into eyodwa esuka kuphi emadlozini. Balusho udaba bangayifihli nje. Into evelayo laphana bakuveza ukuthi kukhona ife elimnyama elikhona kaDlamuka nasemshadweni wakhe uThando. Bayabona ukuthi izinto sezenzeke kakhulu esaphila ubaba uDlamuka ezingakwazi manje ukuthi ilungiseke noma kungamele ukuthi ilungiseke ngokuhamba kwesikhathi. Baqhubeka baveza-ke futhi ukuthi-ke ubaba uDlamuka njengoba esedlulile edlule kwelingale ehleli nabadala, bayambuza bampheka abantu abadala lapho ukuthi kahle kahle uyawubona umonakalo osowenzile, le ngane lena ikanje, ayilawuleki, ayizwa, ayibahlonipha abantu abadala, kungenxa yokuthi wena uyikhulise yaba kanje. Kuvela lokho ukuthi nje uDlamuka ubaba uye owenze usiyacela ukuthi abe lesimo ayisona. And nakho nala uThando hawusiliyayibethela uthi hawu ngangishilo ukuthi bukani uye lo, akekho omunye umuntu omoshayo, uyena nje kuphela lo. Hayi bafethu, hayi hathi ngaphambi ngiqhubeka kuzikibi bafethu. Igama lami ngu-Azadi. Thank you so much for coming through to my channel. Please do not forget to subscribe and press that like button. Press it. Okay, iqhubeke-ke ukuhlola kwezangoma lezi ey'ntathu ziqhubeke zilusho kudaba ukuthi-ke bayasibona isimo sikamyeni wakhe uThando ukuthi hhayi isimo sasekhaya sihle neze. Kumele kube khona indlela abazolungisa ngayo ngoba naye ubaba wayenesifiso nethemba lokuthi ngoba phela washiya isonto egcekeni kube ukuthi hhayi umfana uzoqhubeka nayo into ayitholile yifa ezokwazi ukuthi ibandla ayimphilise nanokuthi phela kasabalelise izwi lenkosi. Kodwa akwenzeki lokho, yabo, akwenzeki lokho. Baqhubeke-ke izangoma ziqhubeke yikhulume zikuveze indaba yokuthi kukhulu and kuhle ekumele kumehlakalele uThando ngoba kukhona la kuvimbeke khona izinto, kodwa mase zilunge konke nje kuzolunga. Hayi kwaqhubeka futhi lapho bayikhuluma-ke nendaba yakhe uThando ukuthi isichitho sesisebusweni. Uma nike nimbone uThando kule season ungcono kakhulu. Previous seasons usisi wayethanda ukuba nendunanyana ebusweni impela nje. Bambuza ukuthi uzoyithini indaba yonke lento le okokuqala. Okwesibili waseyabuza-ke naye uThando uyibuza wona amawele lawa ayezangoma ukuthi kahle kahle ufuna ukwazi ukuthi ngabe ubani oyimbangela yokuthi kube nesimo sokusha kwemoto, kube nesimo sokuthi kuxatshane egcekeni, kube nesimo sokuthi naye aze aphume kaDlamuka ayele. Hayi izangoma zathi yilo mfana lo, nangu umbangeli wayo yonke lento le, yilo mfana owenza yonke le, uye ofuna alungise lento, uyena ofuna alungise lento. Hawu lapho-ke useze yajabula naye uThando eyisho lento kuma-diary sessions akhe esho ukuthi hhayi bukani kunjani manje ngoba nazi ziyasho izangoma ukuthi uyena lo wenza yonke lento le, uyena ofuna alungise yonke lento le. And lapho umndeni wakaDlamuka wawuhlezi ublima uThando ukuthi uye imbangela yokuthi kube khona ingxabano phakathi kwaSiyacela noma wakhe uThando. Yabona uma wathanda ukuthi uyena futhi obangela ukuthi imoto ize ishe ngenxa yokuthi wafika wazophazamisa isimo sephathi. Yabona nje abakaDlamuka phela nabo bezama ukuyivikela, befika nomfana wabo ngoba indlela thizeni bayamvikela uSiyacela, yabo. So kwawukuphela kanjalo-ke kuhamba beyohlola-ke lapha ngoba nomama nabo bayibonile lento basho ukuthi hhayi cha impela siyibonile indlela eshiwo ngayo ukuthi uSiyacela uyena imbangela yayo yonke lento le. uSiyacela-ke ngokuchaza kwakhe-ke mase yasho naye ukuthi hhayi uthe u-anti wakhe uke wathola isimo sokuboniswa la ngabaphansi. So ekubonisweni ngabaphansi kuthiwa-ke kufanele azame ukuthola imbuzi khona ezoshweleza ngoba unolaka olunzima kabi phezu kwalolo laka futhi ngoba kuyavela ukuthi ulaka lolu kahle kahle ulithathakise. Lolu laka futhi enye into phezu kwalo senibangele ayenze ukuthi abeke uThando isandla ngelinye ilanga
kwaze kwaphuma umshuqulo ekhanda. So abaphansi-ke bathi-ke kumele kube khona imbuzi ekhishwayo ukuthi abuyisele iduku ekhanda phela ngoba bekuba kodwa isandla kwaphuma iduku. Nale ndaba lento yolanga lezama ukulungiseka ashweleze ukuthi uyashweleza ngalesi gameka asenzile emagcikeni akodlamuka. Uyahamba-ke laphayana ngicabanga uhamba nomzala wakhe loya behamba bobheka imbuzi-ke khona lapha endaweni yaSolundi. Bayagcine beyitholile-ke siyacela umuntu lo dayisa imbuzi ukuthi imbuzi 2,300 kodwa uzomnikeza 2,200 usiyacela ukuthi hayi mina ngino-2,100. What difference does it make 100 rand? Wavele unayo imali manje ungathi uyinegotiator enzima usuke from 2,200 to 2,100. So what? Hayi yazo siyacela kuqhubeke kube sekusuke kuvela-ke lapha omama naye uThando ekhona nomnakwabo umndeni wonke ukhona namakhosikazi adlamuka eyilwela uThando ngoba yabo lento ayimphathanga kahle ukuthi uma wakhe bethweswa icala ngento engazange ayenze ngoba uzuyasho ukuthi ukuhamba kwakhe uThando ngoba phela omama bakadlamuka bathi bambeka icala uThando ngokuthi aze ahambe aphume emagcekeni ahambe aye kubo ngoba baze bakhuluma indaba yokuthi hhayi uma uqhubeka kwenza nje uyasho uThando ukuthi hey babe khuluma indaba yokuthi mina uma ngenza kanje ngizofa. Kodwa kuyavela ukuthi azaye kwenzeke lokho ngoba ubaba uDlamuka yena bade ngivikela kahle kahle ukuye bade emvikela emagcekeni ukuthi kungabi khona into eyenzakalayo kuyena. Ubaba uDlamuka kusho ukuthi uyidlozi elihle kuyena uThando yabo and uyayisho futhi indaba yakhe uma wakhe uyayivikela futhi indaba yamakhe labo mama ngoba phela omama abakadlamuka ayasho abamuza ngempela uma kaThando after le nto yokuthi athuke enze konke lokho hayi abamuzwa. Kodwa-ke ilokho okwenzakalile bafisi namhlanje. It wasn't much. Akavelanga uThemnkosi uThabethe/Ndaba akavelanga benosisi wakhe uPhinki abavelanga bonke nje inkinga yaseMlaza ayisangivele. Kuvelele nje kakhulu inkinga yaSolundi besiya noLundi namhlanje ukuthi hayi bebeyohlola emaweleni lawa amathathu. Kwasuka lapho kwaze ukukhula indaba kasiyacela ethenga imbuzi le. Kwasuka lapho kwabe sebusuku sekubhunga abesimame bebasa ukukhuluma lapho uThando ukuthi hayi uma wakhe yena akalibona iphutha lakhe uthwese into engekho angayazi. Ukuhamba kwakhe akuhlangananga noma wakhe ukuhamba kwakhe ukuthi yena ngokwakhe wayefuna ukuhamba yabo. Hayi bafethu-ke athi ngishiye lapho ngibonga kakhulu for isikhathi senu. So-ke sibone-ke ukuthi okunye sikhuluma kanjani ngokuhamba kwesikhathi liselide iviki. Ngibonge.